mutumia agioka akora kwaja wewe hundeire tene nyoreire ona thani yako kora utike ona kigetigarite akagora hundeire tene na indo cia singi na cia thambio akuria ka ni uraria ukamwira aca ndiraria ndukimwira ni uriire icio aca ndukimwira ningi we ukanyitirwo ndirica-ini we muico ta mwiri ndo nakire apereria kuona muthako waku atakiri mukiru ndo na umite muthito wa Kongo Ndio abelia wikira miniskirt yake thora ngora nake hataje meta Kongo ino sabuni akameme ka ukamwe gini geto man sai nina nigeto kata toke homoka mwana wa kaiwe hoge ndeno yengima yes koko turero to hoge kinya abroad itondo ora wakite kwa nyumuranga ri ora wa kuregera mwaki kege-ini ri nyeri babo mbite kudureta udika ni geretha mundu wa mbere gwika giko kiu ri ukana gwiko giko kiu etagwo Bobit. He was the first man. Yes. The wife was very angry with him and she decided that it is time. Yes. To cut the long story short. Matemo mamoro pero ukiona tore gwa John akigathi iki ngima eni mwana aza ona ti haria hanyu tu is the whole world. Yes. Tondu wagira ni uraigwa kundu kuigo tirathie wega we tondu riu na let me tell you gwira atiriri maundu mamo the moka no ndo wako understand no tondu kwirira atiriri tari urire wahinga nyina hanga riri ni amenyaga ni uri wina njano hiare ni there akamenya ati wina turema hiare ni there no agacira ni gwikaja ni gucenjia wanyita agurora miaka 10 akarigwa atiriri ikana hikiria ngoma oyo ngoma no watacenjagia ikana hikiria ngoma ngoma na cenjagia kuma aguna agu nanyita no uria oikaine ngoma oyo uria Adamu amoyo ugo no gwe nawe omuwi it never change nanyita na kere urakiroko nari mwega muno very perfect tumaundu turiekaga very good nanyita Nwanyita ngoro yakwa kanjira ndagacenjia nwanyita wacoka kaigua gatiriri utuko wainoka wewe kanyamuri yarako habata moko kuhutithie riri thimu yaku tondu hinguragwo na ciao karuka yacenjirie la higole tukimenya na auga thimu yaku onengerere ri exactly ona ndingirora nu urahura exactly nwanyita ito maundu twa muthemba tondu maundu mangi andu mokaga guthomera mambiriria gwikatia guikarania na mihinda riri mbere riri aigua muge wanjoro yakiuga ati cuma ni thegethanaga riri gikaharukana ri cia thiko ici irathegethana igathegethana ikaima mwaki itiraharukana Nela ukaigua ahuru ukahiuka ngoro tondu ni mwaki wikundu kuriku wikundu kugana tukaigua gatati nduri kindu rarutirwo muhuko no akorwo tu akwirire kihingo-ini utumanirwo ni mutumia aku gutumaniria akiria anake na hindi o kwaja kiria arakuria ri no mutumia take woete nage akauga nawe ndugutu woete mutumia take wajita akareka wito akavanga jama ndio areciria atiriri we arenda urwo wanyita kavanjure niguo wanyita nikava anjure no ucio matigo ikarania na gucoka guteithio cio gucoka kwaria no cio wanyita akariganirwo atiriri towe worwo wanyita ciana ciaku ni ciorwo your brothers ni morwo your parents ni morwo hena andu aingi muno morwo nginya KRA ni orwo niwe igoti riri uramariha 17 ni orwo niwe tondu aria mendagia ku matire kuonaga ndio arona we we mwenyewe ana jiona yeye peke yake nwanyita na arauga atiriri ati o angikuru ucio riu niwe menake nwanyita leke ajure getting me no akamba kuriganirwa atiriri njira cia kuraga nyau cia kuraga mbeari ikoragwo cie nyingi no ndi ndaigua mundu akirwa atiriri cina nyumba aca bora waigua aca atugathiukera mundu atiriri ni kwa mambe iria ciekuo ni nyingi iraga ikiria story ni nyingi nanyita athi wethe mutungire ya betro agwathi wethe mutungire ya betro cine aca riu macio mo meciria maria matonyaga andu mariri mate nyumba yakwa ina mbea so the solution kumecina burn it down wanyita riu au no thina ukoragwo tondu kwaja mwambiria hambia keno ya mbere ngurie miaka ya mbere ni miuru miaka ya mbere ona urore baile miaka ya mbere nitika ta muthito jende ngure 18 na miaka 61 ri aya ngito iguaga ri ni yale ni there miaka ino ya mbere 30 hau uguo ni wararehe kiria taharuki hau haha mbere miaka ino 5 ya mbere yake ni rehaga ni koragwo ina ruo ruingi muno haha 10 a lot of pain tondu kindu wetereire mundu weke atia acenjie no andu ni mekwenda mathomithio okoro wetereire gathuri gaku gacenjie okoro wetereire gacenjie na niwona numuikarite miaka mugwanja ni wambe umenya atiriri there is a small demon in him na ni fataraga kutimwo in a different way
Tigo komekemea. Ti horo wa gutinda ati mukigucania cia thire cia ikurukire na njira nene. Tondu gutiri undu tangietherwo kihonia. Ndakwiria gikwira atiriri ona andu kuranwo na kuranwo ri tondu ti andu othe makome compatible. Simwe mucemanagia na mundu no kona mundu ni wa bata. No gakinya handu wambiriria kukuga ati ni ugutonya thimu-ini ciake wambiririe kurora. Mekwaragia nao. Wanyita? Mekwaragia. Aikorwo thimu ya muhunjia ni rahingwo no ona agikira password ni getha hure ri. Kana ona agikone handu ni rwimbo arenda kurora kana kindu akurora handu ukona ni amba gucora. Ona kuhihinya. Ona ndakionire hindi tuthiete handu ngiona ya mathia ina password. Mathia liko? Mathia okay. Oh sister. Ni ma sister. Any sister. Ena password? Yes. Mundu ucio arekira password niki? Tondu thimu ni personal. It's personal. Yes. Simple. It's personal. Yes. Thimu ni personal. Na thimu ni personal to an extent. Yes. Ati tari let me tell you one thing. Gwiri atiriri. Tari nyina abururi. No akinya handu ende kwiganithia na nguo ciakwa cia thiine nekire na umena cio. Nigutie mundu ramuona tondu nikuneketwo ningi. Yes. No anyita. Nikuneketwo ningi. No anyita. No thimu yakwa. Ndagikira teguya te thimu yaku ni angiuma na ngiti. Ni athomeje urito how personal it is. Personal it is. Yes. No anyita. Ona kumikia bagi ndangihota. Niguo. No anyita. Ndangihota kumikia nginya bagi ati atweke ati ni athie nayo. That is how personal it is. Yes. No anyita. Riu ri ni hakinya handu umwikaranitie wega ni wambia kunyitwo ni kaundu kau na ni mweranite kuma tene ona muturite muiguithanitie riu ukamenya hena problem na ningi hakinya handu ri thimu ya mundu araturaga ekite atia ehinguku nanyitha ni amikira riu password nginya ya head ile yake mwana yuko kiaritho ona ni kuri ngiru ya head riu atia head atia ukamihurithio fingerprint ndio wako fingerprint ni wrinkles fingerprint ni wrinkles Ego na kwera tiri hakinya riu hau ri ukamenya mugithi ni umete ki leri-ini na maundu mane kwire mere na sometimes by the andu mamekana nigetha ma protect kiria mena ki sometimes ona tiate mundu atia na thina asa ndai na thina ni guthoma ona insecurity yaku amenya riu ri tondu ni ndi mu biashara ri ndi mu biashara ndiraria na andu aingi ri na ndi ndirori horo wa indo ici na ici ri we tu wona thimu huyo ni nani mmeongea naye nani wewe alikuwa amekwambia nitakuja saa 4 wanyita na niona riu tondu twamuthemba riu tocio na ndambia ningi gutonya thimu ni tondu ambagiria ukuria nucio akura darling ati ebu niambie nani umeongea naye kamera ni supplier mwingine hapo kuna vitu alikuwa ananiletea lakini venye mmeongea especially ya kumwambia tu akugoje sasa sinaona hiyo ni kama tu inaleta vitu zingine kwa nini anakugoja si mawakazi wako huko si atolee na hao sasa lakini unajua kuna vitu wakazi hawezi fanya lazima niende ni confirm mimi mwenyewe litajira atiriri wewe thimo yaku uri no inoketari na password sasa hwaini asa ikono kai nayo ukomekira umekira no ya kirore eni ya kuigura na kirore no coke kire ya ritho na yake ya gwikira hash na tuthurungu na tutu umekira ko no coke na no wikira ya voice ande ekehoro thimo kohoro kwenye ndega wowe uramba guikana ekegire ukehingura we mwenyewe ande ndekionania nginya kehoro ndekionania no urahura acha ndona nagio mehingite uguo tondu riri tondu ni mwakinya hau nginya urika kwati andu makinyire hau atia andu makinyire hau atia na tena thimu no atigaga nega komedi hau mwambanagiriria gakoragwo wi sawa wanyita na mukarikanira ni wona twainuka ona ungikona kwaja ni warakwira kindu kia mbere by the darling kindu kia mbere ni is one thing by the way mimi kwetu by the way venye nimelelewa mimi budangu nimemuona tu akikula ile food imepikiwa na mathi amepikwa na mathi so hiyo ni issue moja ambayo ningependa tu ion out hakulazi siwezi taka ukule chakula ya msichana wa kazi wewe arakwira uguo no arauga hakinya handu ukauga kwira ati gukurugitwo ngima kabisi ndio kuria ogaura kase bwiranga ko hura kase yaki boy kaikara riu ngire thainya cio tuko ciakinya no igwa hararu mwakinyania akwirite wega muno mukinya mukiaria akwira kwanja ona tigo ona angicererwo yona agicererwo ndukanaria irio ciake cia muiritu wa wira agetagira ukage kaja akaruga tondu aigua ati ni magaruraga andu arenje tia mwitu ai ati ni magaruraga eni magaruraga andu magakurugira wega fiu ukaigua na kinya araruria gitunguru wega That way, this of man is the stomach. Romance. Of man is through the stomach. Of man is through the stomach. Oye, creo que vamos a la verdad era ya algo que ahora algo que te voy. Lo que muera, nena va a estar ya. No, ¿cómo volver el incognito? Ahora, ¿cómo?
Kama uli omuthi araruga ki. Azo omuthi. Ukoda kurugira ki? Kama uli nini mnapika leo? Anita. Agora ni matumbo. Na mucere. Na wakamwira ru kwaja ageria biu athondeke wega biu aruri kabithibidi ucoga kunyitwo ni mukagu windirisa irio kimwirorereja akihata kuunja aira ono kitagirwo wakiro ni oria ai kwa raru gogu ri agituika mutumia anomaly scam kwenda aiko moto agorita rukana ni cia mwiri twawia aru araconya kuria ati gukurugitwo ngima kabici kana ni ukuria na kwirita rukana geri yes na kurita rukana geri riu okoro wa ngoro eno kiria ri muthuri ndio ngimwekire riko aza no kuria we umitie ukuria we umitie na ngoro-ini yaku ni uramenya na wale kabici ukaigwa kauria atiriri aruga ri na aruria tugatunguru wega ri ni kwaruga ciina nyama na tirika kuria kabici kwanja kabici ni aruga wega muno ukambia kuria atiriri kwaruga ciina nyama wanyita yes hau uri ukari ninge na nyama ona uri kinya mbere uge aruge tukabici ona uri kinya mbere ukore arugete by the way bondo no kuigua no igua wala kwanunga ni ukuigua igua wala kwanunga yes umurie eta gwatia anti ndio ndio rietago oiwa jana ikemwita anti ndio no kemwita anti kwani leo umepika nini nilikuwa nimepika tu cabbage na ugali sijuweke kanyama hakuna nyama bas ngela modo wa duthi ngela modo wa duthi wa Tom we how kira ile we how mukoragwo ya taigira bobo kira hau guha masha tonya hau umwire agutinangirie kanyama kiro na gakiro kange by the way means kogo chuke kiro muri ni basi ndimutumira direct na uhetiru ndio ikarita hau urona mutumia ndale arakinya urona gatuni kana getagwo squid ya gadoi Squidward akagaita kwa gato kanyamu kau oiro leira hau mwe hau gwana cia mutumia ti mukinyu ndu agithire githomo ina ndale aro nikuma na mahoya ni tumuia yes ndio na mwiri anti araruga nyama ya kabisi arage kuoniria riu no uri yes ai kuoniria no uri bagakiro kanyama by the way mutumia agioka akora kwaja wewe hunire tene ni urire ona thani yako kwa utike ona kigitigarite akagora urire tene aito cio cingine na cia thambio akuria ka ni uraria ukamwira aca ndiraria ndukimwira ni urire icio aca ndukimwira ningi we ukanyitirwo ndirica-ini we muico na mwiri ndo nakire apereria kuona muthako waku atakiri mukiru ndo na umete muthito wa Kongo ndo yamberia wikira mini skirt yake thura ngora nake hataja umete Kongo ndo zoga bwana magwate ndo ndiye waziro grazing dina na umke dale yawe mate iyo mugithi kora na kuria mire mari ene ko inoka inoka mapake ina kunyonekeza wetana mundu waku ko inoka inoka kagwire aino katene tondu riu mukambiriria ngurutano na no we raithi guthi yes no mwana tahi no akoragwo ya izia tondu riu we no ame ndukikira mutumia akure ri ciana hau ri na mwana ciana igire hau uguo na tinene ri alafu ndona igwa na kuria kiribi mundu rumbe aranegenaga kuna gana akire mwiretu wa wira agicoka mwiretu ucio era ngana no mwega makiambia wikara ni mutumia akimenya anyita mutumia amenya ona ndego tu ni amenya macokire ma mutumia ucio magithondeka ndugu na iria cietagwo cia huro mwana muita mutumia mwiretu wa wira yes mundurume arateo ala malaikania lele no yingima mwana wakai tikwara nasa tikwaga by the way ikugo mundu ni amenyerere na menya haria kigite maguru make tondu haria nginyite no hagohe hatenderu kana hakorwo ni itombo ya you might end up sinking yes slowly by slowly end up sinking and you are easier ogirora to live to go yes very easy tondu arume tarega na wigwa ati oneka ohereirwo ihiga kuguru rui ne kwa to ihiga kuguru aicho kenda ruma kana yara ni gacoka mathiko-ini maku mutumia waku agoka na gakobia kena nginya munyuge na mazizi yo mairo gakobia kairu kena munyuge wa pikoko kamunyuge gatune kirita uguo na mazizi yo maiga na maria majini Claude Van Damme manene oguo inyo mutiramuona mutiona maitho make no maitho inyo muririte guku arasi mairo na maitho
Ga githia. Aikarite haria thutha wa ithanduku. Kiziki imetoka. Kitu kihera. Ha amaiga ati wakabura. Akabura nio kiaine riu arehera uguo na ngoro. Tuone gigithunduka. Araiga na ngoro. Indi waria mupe araiga mwiri soketi. Teri soketi. Agwa mugo tuke mugo. Kwa hinguka. Kwa hinguka riu. Maundu ni chwa. Akuria wiri agira kanyamu gaku muthuri. Hatima yaku ndumiri wega. Asa. We thondeka ndugu na mbia. Murata wa mundurume. Ni pesa. Ni pesa. Ono cio wigwo kuigite nyumba ri. Ba kugerengero. Yes. The vice versa by the way. Ni miana eri. Ndiko ici ri. Ndiko ici nuka menya haria mwakinya na mundu waku. Ugekira cap. Yes. Na limit. Kamenya hau ye ndingikira. Na kamenya hau. Ani ndingikira. Ndingikira hau. Ate kwira gwate agekire. Agacia thire. Agacia ikurukire. Agaki. Aso gwaikara ukamwira ati ni ngwenda ari tumundu gwenda atwari. Aya, ndira. Wambo ye mundu sokete kwaria nake 6 in the morning. At 6. No ari tie thiko igire 6 in the morning. Na muthenya ngenda ukoria thake ndacio tuko. Ndaikoria ritho gwe ndona thimu yaku ni njaka. No akorwo hindira ari gukuma no wanga ma social media ni. Ugukua tu. Ugukua tu. Ogwe kigo thimo. Waikoria ritho wona thimu yake ni njaka nuri. We tu ndona no hinge ritho. Na wire ngai atiriri. Rehe toro. Toro wale. Irehe ora wale heire Adamu. Ukimuruta rubaru. Na kungeote ka ndita rugi mwathani. Roro ndirona thari rwakwa. Ndo kamenye cie ndukareke cie igutania. Ukale kwambia kurehe confusion yau. Aza. Ugira utikwo murage nani una chat na nani? Ulikuwa unaongea na nani? Nani una chat na yeye? Nimeona simu yako ilikuwa nini? Imewaka. Si imewaka? Kwani imewaka ndio ulikuwa unaangalia nini? Ulikuwa huko WhatsApp. Yeah. Fungua huyo mnaongea naye usiku ni nani? Nataka kujua. Athuri areo gina aria. Athuri areo gina maigara na guku kundu kwega ri. Acio ni ona makoma bedroom ingi. Then anataka odogiona thimu yake kana. Dagiona. Akoma bedroom. Nyumba ina bedroom. Arwa ya bedroom separate. Kwa helania na mathina ma stroke. Yes. Na BP, high blood pressure. Mathina ma cardiac. Kwa helania namo. Ciuria gucokagia ciuria itari na njira. Ni. Na mutumia agwe na miaka 54 no tuko no arachat thake ndacio tuko ugukua we. Arenda uthie. Etha bedroom wingi. Na werekeire 70. Na bedroom. Era bedroom wingi. We ikare ugethaga mbia. Re pesa we. Tu pesa murata waku. No ciethe ina genuine way. Uciethe na njira ria itagwo ya haki na kihoto. Ciethe na ni iguka. Na ni igukwenda. No atuika ati uikara hau. No igwa njire me thiure uga. Ciuria iria gukora gwa kata. No cio gukora kwa Mansaimo. Athi undu ungi. Na no cio gukora gwa Gathuba. Uma kuna mwaririe nau. Ndio kurega utegwa gathimu. Wagire kwa thimu ndona bako uri ikarire muroge ka cokia miss. Tino ikarire. Akwiraga atiriri. Nguhuriire thaa 3 na 14. Rora. Ni weno. Uri thaa 3 na 14. Yo ni nguhuriire. Wanjokeria thimu thaa 5 na 12. Tondu nyuma mucemani na ndira kwenda ndirathi mwana mere mucemani karu tukoragwo tutuite atia we are not important koni ciana koni mwana uma murwaru ri kana nyumba ko heyaga ri ukimanyira naki ukentertain arataku na important gutukira micemanio bas agapanda we ugacoka ukamenya ndiru iria ukuhuraga mucemani-ini icio ciaga kuingirana na maundu mothe uka no etha mwagirire muikare wega okora mukomaga iguru kaharuruka agukora yagirite gauni riu ndugukoma tondu worio kiuria nduragio kiuria mucio nduragia kiuria ni mundu ndirenda gwita ciana ciothe ciukire uciere wendo ndakuria ciuria nere ngatho kuria kiuria cuma ni ciaraire guthegera na ikarukana cuma gathande riu mugai ni acoke riko hawe ile ega cuma ithegera na riri gikarukana ri ni ciregete augere wira uma thande tondu niguo waikoroka thi ati gwetha kindu gitagwo peace of mind arukania nawe Edo ena kauni na coka kwa mustoking ni gwa heta na gwa kiria njwire aruketie njwire aka mustoking ni theini kogo osuwete na magoro masuwete na goko tu amuroro kali gwa tiriri who is her Androlia wishi who is her yes ho kuri gwa nozio titore wa muona anema ukona ni madoro wa muona riu akiambia riu gugithaithana wasisi ngoja tu kwanza tusipige hiyo kelele ya namna hiyo na naona ni kuginyona ni basi maraigwa ukihegera kunegena ati dokinegena I was in a meeting haya gugu negera thimo yakata umurie aratasi no igora urajira aratasi yaku ukambia ko involve wadu ndiye jugaga ni ndukana ni involve hakwa ni ndese mono ko tuma nawe tukana kwete ni tuma nawe ni ndiye ndiko kwetaga